Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulmon tuğanlarım. Hazır biz erteң ayt inşallah. Orazanın akırkı günü de şol üybüllerge pırata tarqatып жүрөбүz. Mına түнкү 10 болуp kaldı. Hazır mına bir ejebizge kelsek, ejebizge жалган айтпасам bir 7 gün 8 gün murda biz pırata taşlap ketkenбиз. Menden keyin dagы bir bala kelip mına 50 ming moynuga ilip koyup ketti. Hazır maşenikler barsa, hazır maşenikler çıkıp kaldı. Ece ne kaç kilo emepken makaron 1 kilo. 1 kilo makaron, 1 kilo may, 1 kilo sakır, 1 kilo gürüç. Ana kaç kepiyaz. Kartır kepiyaz. Ece'ni süretke tarttırıp emesinde adi kartını süretke tarttırıp barıp banktan atıga 50 ming kredit alıp koydu. Maşinetlerden ehtiyat bolуңуздар. Hiç kaçan adi kartınızlar berip ele süretke betiңер tarttırıp ağla. Bul eskертүү бардыңарга. Ушундай maşinetler жүрөт экен. Бишкектен банктан текшертсе, Бишкектен алып коюптур. Бул эже эмне айлыдагы 2-3 эже hem ушундай берген дейт. Канчасын какшат. Орозонун күнүндө какшатканда Аллахтын каргышы болот. Аллахтан коркула maşenikler. Келиңиздер, ошондуктан эhtiyat болуңуздар, туугандар. Бул эскертүү. 50 миң пул алып кой деген муну төлөшүңүз керек болду. Ушундайбы? Ооба, төлөшүм керек. Şu 50 mingdi aymаяга 4100 жыл төлөйт экен. Astagfirullah ana. Tуугандар, эhtiyat болгула, maşenikler көбөйүп кетти азыр.